asifanele thina kuba ngabe sisasolwa ngezinto ezimbi ngoba ufanele nje uwedwa ucabanga indaba kayihlo wakho ezulwini ukuthi mawona la emhlabeni uNkulunkulu phenduka bukuyihlo lapha ekhona athi imfundiso yakho le ngoba kayikho into angayiboni Thembe manazale imfundiso yakho kawuboni ngani ukuthi dumaza uyihlo wakho kusalakho uma uwenza izinto eziphambene kube khona lapha kanti kawukho imisebenzi yakho iphambene nalokho okufuna uHlembe kule ndawo esikuyona ziningi ubaba ilanga ayikhulumile endlebeni zami ziningi nalokho engikho namhlanje ngiyakwazi ukuthi wangitshena wathi kusesikhathi lapha uHlembe bazoba baningi khona la ekhaya wathi abantu ngaleso sikhathi bobe bengafuni ukuphathwa umthetho kanje nobaba ilanga ehleze esathi nendlu yesonto ngasesangweni elikhulu manje inkinga esinayo kukhona namba abantu laba abantu bawumama balapha nisakhumbula yini bafundisi ukuthi wathi laba abantu sizolahla ngabo laba ngoba sifike sithathe lezi ingane zakhe la ekhaya sishiye lezi ingane zakhe sihambe sothatha ingane zakwaMashu enamaqakala amakhulu nezingqe ezinkulu washo njalo phakathi kwethu wathi nizolahlwa ngeke nifike la niyakhona umfana wakwaMlaba intombazana yakwaMlaba umfana kaMthiyana ngeke ngimusho ukuthi ngwapi kodwa ngiyamshisa isibongo sakhe wafika le kwaMthethwa lapho baba sekunomhlangano khona kwakumhlangano kaMeyi ubesikhumbuzo sika baba omkhulu sisaraund singakahlali inyanga isole sahamba naso phuma ingene hamba naso phuma ingene uthi ke lezomagana lezomadlala lentombazana iguqeda fleni lapha izobika iyakhaya makoti usondelana uthi baba bashumayela isibuza ukuthi ubani umshumayelo lentombazana ithi lentombazana umshumayelo wambaba umthathu uthi mbizi ngabizo kwabiza uGenius umnikazi waleli yathempelo elilapha ubaba kade yekule ndaba yakhe ubehambe semfange safa kana kufangele ngo1988 ubaba inyanga isonto uthi ke lalelani lapha nina bafana ngiyayibona lezi ingane zami uma umuntu ethatha ibhokisi likankosikazi alibuyisele kubo amthathe nebhokisi okungcono amhambise amathatha ibhokisi wamhambisa nalo uthi ke laba bantu lo mfana lo ngitshela nina abashumayeli hambani nitshene lo mfana nimcinge nize nimthole nimtshene ukuthi akahamba khipha inkomo ahamba landa ibhokisi lalomntwana wamshade lakho alibuyisele kubo lapha washadele khona aphinde futhi akhipha inkomo ahlawule kubo ngokutshinga leli bhokisi lalo makhono uma engakwenzi lokho mabili amasuku ngiyakumnquma kwelomndeni wakubo ngiphinde ngimnquma kwelakithi ezulwini lapha fanele baye khona kakaye umtshela ukuthi ngithele lo masihlasana wakahle sinaye lapha elokushini esikawini akahlukane nabo uyazokwenza lokho kavuma ngalomfana kakho 6 feet down yeah 6 feet down akakho kade kufika abantu nibezomkhalela bethi make sekimi ngizomkhalela kuNkulunkulu amvuma ngathi wanqaba usebone kanjani ukuthi manje ufana baphekezelwe imali kushemba ngoba umthetho samtshela mshembe sithuma yena kuye wasibona sinjengabantu abawudoda ibhokisi